July ni ni sang ni som ni le pali ania tun tuma kan content mil hianin thalak kan hmu theng angte kan ron ta lang tel dona heng kan thalak ni te hi Longtlai district chunga mi aniam ti te Myanmar Ramria oil phurlu tur te aniam ti te po chiang takin kan fin fia lo nangin atlang puin kan thalak ron tar lan hi chu Myanmar lut tur oil phur le oil lam kai hnoi te ni ti ro chu kan chiang thungani Rakhine State Myanmar oil le bungrua thonlu Central Oil Lane a khap mek chungchang le siha filling station nei tu ten voina tanga tiam chin om lova filling station an khar thu le Central Oil Lane siha lu tur oil tanker te an dan wang nia an soi chungchanga Central Yanglai Association General Secretary Pu Joseph Lalming thanga chinza kabia a Central Oil Le General Secretary chuan Mizoram Sarkar phallo le Chimlam District Pathuma DC te le DCSO ten khapna thu chua an nei hnuwa po tun thleng hian Siha District a chuan petrol le diesel black market in Burma a thon lu ala top lo ni na soya explosive license nei lovin mimalin barrelin diesel le petrol an phur thina Central Oil le chuan hei hi tha kan ti lo ema kan thiam danang angin ma kan lamai ani ati Central Oil le General Secretary chuan heng oil black market kaltlanga Arkan Army kuta lut hian Myanmar ram chunga kan unaw chin unaw te Arkan Army ten an bei nan an tha ti chakna ani awangin Central Oil le chuan kan unaw te beina tur man ruwa thon lu hi kan du lo ani atia he thila hian Mizoram Sarkar le mipui tamjok kan ran rual laya ado zonga mala tlem te anom hi apoi hleni Central Oil le General Secretary chuan ati Pu Joseph Lalming thanga chinza chuan Sarkar thu nei tu ten ma thataka an lak thei chuan Central Oil le chuan he thila hian inrol atulna an hriat lo thu min hril bok